Non dovevo prendere col mio documento, sono sbagliato. Ok, amico. Grazie. Vai online? Yeah. Dove andai, signora? Vai online? Perché aquí no? No, down there no. Pericoloso. Oh, cazzo chiodo. Yeah, go straight. Cazzo, sicuro? Vai online. Ma io voglio allá. Perché è molto pericolosa allá. Es la calle Segunda. Calles no sicura. No secure. Porca puttana. Cazzo chiodo là. Non è sicuro quella calle. Vabbè, vada qui, allá è sicuro. Yeah, this is it. La playa, ¿dónde está la playa? La playa, we can take a taxi. Playa. È lindo la playa La camminare. playa muy bonita. Vado prima allá, poi vengo aquí, prendo bus per la playa. Muchas gracias, signora. Okay, bye. Qa bëhet kështu e quna, mos I ka ndethur se është frikë. Qa e ura këtu e quna është frikë këtu, shikoje. No, ati është frikë quna. Qa bëhet, tu s'ka turist vetë, tu qenë nga frikë të mesme e quna, do mori për Amerikana, valla. Qa bëhet tu, valla. Po quna, problemi e që quna unë kam një halë, valla. Problemi është se unë po zbera lojra I ka për lesha, valla. Pritë që sa le kam këtu e quna. Na gjuni në gjenë nesër ju. Non tengo denaro, io povero, I ka në grisë, bjotëm. Qa frikja ti, Allah, mos I ka ndetha jo, Allah. Sa le ka ngelu, kam edhe 100 euro, shqyrë, Allah. O nene, quna. Mos I ka ndetha jo, Allah. Teja që nga rezik, o quna. Uesa, hajde prendoj doj shpejnë ndjeka, amana, gjuni në gjë, quna se. Lajka shërkej. Gjithash. Na shtypni qik ekranin, o Kinga, lajka shër. Kefli, na gjuni në gjë, quna. Hajde quna, lajka shër të gjithë bashkë të kesa 1.7 I keni quara, shkojnë për 10 të lajka yje. O quna, që nga po I kite deja të pjesa ta des. A është rezik tu apo jo për mua, Allah. Duhet të heq pasaportën, pa I qanë se më vini telefonit. Mos tuj nga Amerikë, je gazetar, thot ky. Mos fol më mirë dhe mos tuj që je gazetarian. Po tiktoker, them edhe jam tiktoker. Që them jam tiktoker e quna. Bo ushtëria këtu, Allah, këtu janë ambasada amerikane, Allah. Po na fusin brenda e quna. Bo jam tiktoker e quna. Centro aquí, per centro, perché mi hanno detto allá pericoloso. I'm TikTok, Albania, Italia, sono in TikTok, però per me allá mi hanno detto pericoloso, è vero? Yes, okay. Però aquí, no problem. No problem. You can walk anywhere. Some people tell me if you go there, it's No. danger for me. You see the arc? Yes, ark, no. If you pass that way, Fina ark is no problem. yeah, don't go there. Thank you very much. I want to go to look because Stay here now. Mira, I'm TikTok, mira. Yeah, safety. From Albania, Italia. If you pass right there, cross, It's then problem. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Because I want to visit, I move in Colombia. I travel around. It's okay. Grazie. Good luck. Because I scared because I don't know here. I hear it's Yeah, dangerous. stay here, Ron. Around, no problem. Thank you very much. I thash ti qefi të rojeve ushtarve, Allah. Po quna eci me lajka. Diri të harku tha, ikën tha. Hecim quna tërë, që nga robi mirej. Diri ati e ikë tha se nuk gjengje. Mos kalo urën tha. Po kalove urën e hengrem tha mo. Do vete ati e si vojo kushi. Shpërndani lajfi quna. Hecim quna, po ikim të lagja me frikshme në Meksik. Mos kalo urën e kaqit. Ja, dera ati është e mbrojtur.
Grazie amigo. O çuna, deri te ura është rregull. Do vete te ura çuna, vetë të pi kafe një të marrë vetën, po kalove urën tha je hangre. Ta kaloj njerë urën e çuna si thoni ju. O çuna do ju bëj një pyetje gjithë, po rren njeri këtu dha këta bëjnë të fort të telefon Allah. Po rren njeri këtu e çuna. Ai thash rrezik ky thot ky po rren njerëz dhe plot me turist. Bari rrez mua ky plot me turist. Ku i ke turist? U s'ka ken turist ja. Unë shikoj turist vetëm unë jam ere. Unë jam e. Hey, Nico, the taxi you went. Police tell me, military tell me, is the bridge okay? There no. Bridge here is okay. Yeah, there's Maria Candelaria where you. I asked police there. He tell me you go in the bridge, it's okay. Before bridge, okay. There no problem. Grazie. See, military tell me. Where is the bridge? The arch. The arch. There, here it's okay. Thank you. Hajde që ta iki si vojë kushi, vlla. Tu që nga full me civila që una, pa fund. Voho, i fort jam, vlla. I fort jam, vlla, për zotin. Shumë i fort jam, që una. Shpëndani life-in që una, qoni të mu. E shikoni rrethin, o quna. Beni like, quna, beni like. O quna, sa ti fusi kafe unë, marrë veten, aj për qikla jaktush reziku. Te ura, shikoj e urën, dha, kape. Hecim quna. Bo qa betu e quna. Bo, kapi frika. O quna, a dukem si mafios me këpishën Allah, dukem si sherif, si Texas Ranger, Texikan. Mustafa Udrisi. Viva Mexico! Claro que viva. Viva anche Albania, io Albania. Ah, viva Albania. Conosci Albania? No. Europa, Vamos a Italia. viajo. Vamos a ir. Ma hanno detto signora fine al bridge è safe. Allora, if I go out it's no safe. No. Perché? Che passa allá? Allá te violan. Che viola, oh. Davvero? Se me hace que a él ya lo violaron. ¿A ti ya te violaron allá? No. Te violano, na futi smerin là. No es cierto. Davvero? I go to US, no problema. Mucho marihuano allá. Ma perché ya è mucho. Signora, che tiene allá? ¿En la frontera? En la frontera ahí. Čuna kufiri me San Diego. En la frontera te van a violar. Shpërndani life-in. Që nga kufiri. S'po besohet. Mejor no vayas para allá. Që nga kufiri e quna. Hey, you come by plane to Mexico or what? No, I Where you turista, come from? turista. Ah, you go to US. I want to visit. I tourist TikTok, Ok, TikTok. muy bien, muy TikTok, bien. ¿Tu hija? TikTok. Ah, es TikTok. Io TikTok, signora, che? Che? Io no America, ma. Që? Shpërndani life-in e quna. Albania. Fammi mirare la dogana donde sto aquí così comprendo. C'è nga kufiri e quna. Qa bet kështu Allah. Serán más. Ku e kufiri Allah. Tiu jana. Shif. Që nga më në doganër e quna. Që nga kufiri. Që nga kufiri o quna. Shiko e qika Allah. Që nga
kufiri ose di inshallah. Pran kufiri Amerikës o çuna unë 28 Amerika. 4 pesa. Ua, çapë. Ik më janë deli. Te viola në thajore, na morën me qafe, çuna të na përdolojnë. O çuna, para se të ndodhi në një çuna, para se të ndodhi në që të pi kafe, vla. Unë të pi kafe që t'jemi mbrojtur, mendoj se milioner do të vijë të marrë vërtet pink të pi mire ka. Osme, scusa una copa? Prit pi një kafe çuna para se të kaloj kufirin. Po bëni çik like për 100.000 çuna. Që nga kufiri ati Allah, se disha Allah. Scusa, dove sta la copa per caffè? Aquí te puedo hacer café. Un cappuccino. Quanto vale? ¿De qué? ¿Frío o caliente? Normal. No, un cappuccino. ¿Caliente? ¿Hot? Pero allá yo lo voglio della macchina. Allá. ¿Están los vasos allá? Sta sotto chiolla. Dove sta il vaso, Sara? Signora, dove stanno i vasos? Gracias. Prisë të vetë pyes atje kufije çuna me kalu kufirin. Atje që nga kufiri ja çuna. Po çuna të kalojnë kufin amerikan shpërndani live-in. Na bëni follow sa më shumë. Mos u desh koka cappuccino. Na bëni follow sa më shumë, o çuna i rrit zoti i madh. Jemi kufi me San Diego në çuna. Duke si sherifa çuna, po prita pi cigare va. Quanto costa signora? Si paga aquí o allá? Sí, estoy en fila, sí, pero estoy un po' aquí. 92 pesos. Guarda capelle, çuna. 2 minutë të rikë të kufirit, çuna. Çuna, kam një pyetje unë. Po bëj lojën e fundit pesa se do dalon. Po Esa, Të lajka, yje, 10 lajka të Esa. lojë e fundit. Po çuna, po keni lunga pa qenë të ndihmoni ju me euro, 5 euro, po s'bëra lojra. Se do rritet ky TikTok-u i këtu. Bëj shumë lekun. Nuk do lek mato, po ngela pa punë, se unë fus me I për 3, gifti për 3 fishohet. Nuk fus me njerëz negativa në live-et e mia. September, thank you. A kena në 1 për 3, more çuna, për 3 të Esa. Nuk kam ve për me Allah. Po ngele me 3 për 3, gifti për 3 fishohet, çuna goca. E si pak, për 3 të Esa. Do i të kaloj andet shpërndaj live-in. Dini këta po kalon lunga. Quanto costa signora? Sono in fila qui, quello col TikTok. Hajde shkojmë për 10k like grupi 3.2. A kemi mundësi shkojmë për 10k, po patë mundësi please? Do kaloj tani mërë për shpërndani Do live. merë me ju. Beni shpërndarja çuna. Çdo ditë të Beni punë. shpërndarja Pablo na beni follow të tërë. Follow lungon e fjerit. Na beni follow çuna tërë TikTok sa më shumë. Don Kishoti. Na beni follow çuna sa më shumë. Ose po gjej kartën Allah. Asman si u vjetë. Hicieron paquetes de Benson verde.
Ok, quiero el 10. Los verdes. Do të rregojmë kufirin për 2 minuta. Serían 1250. Eci me like, po bëni çik like atë çuna. Po çuna bëni çik like për 500.000, për 100.000 valla. Po kalova kufini lash aty rrobat ton. Bëni çik like për 100.000, bëni viral live sa vemi te muri. Hajde shkoj për 100.000. Eci për 100.000 o çuna. Eci për 100.000 o çuna. Si to like e ty. Si to like Allah. Jam te TikTok u ri unë o shok. Është TikTok u ri ky. Un cappuccino, signora, un cappuccino. Con carta. Gracias. Oddio. Grazie. Cos'è? No, grazie, non mi. Na veni follow to ter. Po pi cigare unë po ikte kufiri. Kufiri, ja ku është kufiri, o çuna. Kufiri me San Diego. Tani, sot jerit kemi bërë like për ditë. Ky është TikTok u ri o shok, është i ri, është tjetë shbyllur. Është TikTok u ri o çuna. Është i ri, na bëni like. Ecim tërë, bashkë do i të kufiri me Amerikën. Ecim çuna follow lugën e fjerit. Viva Albania çuna. No, amigo. No, grazie. No. Ecim çuna ben follow. Viva Albania çuna, jemi San Diego. Follow të tërë. Po ja ta pi cigare. Na bëni follow sa më shumë. Po esa miropafshim. O qoj vogël faleminderit tërve. E cip çuna me lake për 100.000 sa të vemi këtë kufiri. Kemi San Diego. O ky Allah qash. U qa qim pashallah. O çuna këtu të përdhonokan sa kjo Allah. Për zotis po të rej. E gjove të plakën qa sa të përdhonuam sa mua. Ma biti mua jo Allah. Që nga vërtet Allah. Banosh Tirane. Na morëm i qafë Allah. Pastor kamrë, po e pastrova Allah. Prici ke pastrova Allah, duket mirë. Ecim tërë me lajka çuna, amanet hapim sut Allah. Ma. Kur të vemi 100.000 like do vete atje çuna. Hajde tërë bash 100.000 like. Ecim çuna, ecim kusho. Ja kufiri. Kufiri me San Diego. Jemi kufi me San Diego, lo çuna.
78.000. Hajde edhe qik quna. Hajde se shkojmë 100.000 quna. Ua sa viral u bëj ky live Allah. Absolut Allah, ika quna, ika. Po iki te kufiri. Niko bune me mullim duhet mua tani quna. Tirana faleminderit Allah. Ika quna. Pita pi kafen. Një quna. Po i kufi me San Diego, no quna. Po, bosa Afrikan këtu, Allah. Ure, pritet që të koshi e quna, pritet cappuccino të koshi. Pritet të koshi, Allah. Quna, eci me like. O, zoti madh. Eci për 100.000 quna. Me shapka. Ah, yeah. Ua, të kaloj kufirin e quna, si do e kaloj Allah. Ua, kufiri ati Allah. Tu deri këtu thon lejohet. Ja, këtu është problem tani. Shu qa bet ande, shu qik barakat. Po quna, ja barakat. Po, qa bet tu, andes ma mban mua. Deri këtu thaj. Su të marim peng quna. Ore, po të marrë një taksi unë vetë dhe të kufiri, Allah. Po quna, të marrë një taksi unë vetë dhe ati, Allah. Lejohet me taksi? Ku të eci, Allah? Ore, deri të ura thajo, palosh. Këtë pjusin policinë, Allah. Jesë në kam, qa thot kjo, Allah? Jem Terezini.
Ta pjusi policinë, si është gjendja, shok. Tiki me bicikleta çuna. Amico, ma là è frontiera? Frontera. Por allá. Ma allá cos'è? Por allá. El puente, por el puente. Ma si può, è pericoloso per me, io a Italia. ¿Italiano? Sì, TikTok. Parli italiano? ¿Habla italiano? Sì. ¿Es italiano? Posso settare un po' a chi? Ma a chi, amico, è pericoloso per me fare, io sono TikTok. ¿O tú eres TikTok? TikTok, sì. È pericoloso per me andare allá. ¿Qué es peligroso? Danger, it's danger. Ah, peligroso. Pericoloso per me andare allá. No, no es peligroso. No, Mi hablarono sì. aquí anda mucha policía. La frontera dove sta allá? Por allá. Y vete todo derecho, todo derecho. Se mira un'intensità d'America, se mira. Sí. Sí, vas a llegar a donde hay puentes. ¿Hablas inglés? Do you Sì, yes. You need only to walk in for this way. That is problem for me, mi rubano. Non tengo denaro, nada, però. I don't have a problem with you to walk in. Tu vieni con me, posto io ti. Do you want to accompany? Do you want to accompany? He can take you there. I don't have money. If you look me, telephone non cost nothing. Well. Però No te va a se robar. mira frontiera America, Sì. andiamo. Sí. Cosa quieres tu? Denaro? No, it's okay. Vieni. Okay. Moschino i pistoletti là. Sicuro amico, io sono Italia. Italia, okay. Albania, conosci Albania? Albania. Albanese. Rusia. Russia anche. No sé. Te marme Plamun. Come si fa a passare la frontiera? Esiste qualche sistema? ¿Tú tienes pasaporte, visa? Sì, Ah, tú puedes pasar caminando. camminando. Sí. Sí. Perché no, io non voglio passare, io sto qui, vivo qui. Ah, ok. Io voglio solo quiere Ok. mirar. Ah, ok. Muy bien. Tu eres de aquí, amico. Sí. Playas de Tijuana. Sai di Tijuana. Sí, playa. ¿Tú no Dopo ti offro da bere, andiamo a bere qualcosa, ok? Ostaniko bure köşuna. Osmerte. ¿Dónde, amigo? Por allá hay un puente, tú puedes caminar. Un poco más lejos. ¿Cuánto? ¿1 kilómetro? Ah, un kilómetro más o menos. You visit only Sutusta, I visit Città del Messico. pero tú estás solo visitando aquí. Todo Tijuana. Muy bien, Tijuana es muy bonito, sí. Sí, me gusta. You more so handsome. Tu sai Albania, Europa. Muy bien. Aquí crossbody. Sì. Dopo il ponte, ma chi si può passare in America? Come si può? Aquí no es peligroso, no te llamas. Però c'è per passare America clandestino. Come? Ah, sí, es peligroso. Però dove si passa? C'è un Non si zona puede. che si paga. No se puede. No se puede. Es unicornio. Ah, Unicornio por allá está frontera. sì. Sí, es muy cerca. Princess, ieri tu c'è una povera ambrapa. Se mira frontera con l'America. Por allá. Tam vai ciclar te una ciuna? Cariño aquí. Cariño, come si dice in spagnolo? Como cariño. Es como place. Apartamento, rent. Heci me like e ciuna. Te urash Amerika. O ciuna. Te urash Amerika, o ciuna. Na beni follow të tërë. Cruzas el puente
Sí. Puente caminando, por allá es la frontera. Si può passare, non ti è pericoloso. ¿Quieres que te acompañe? No hay problema. O çuna, shkoni qika mojësi do të andit të ndimoj Allah. Se që me FBI me kesh. Lo van a ver, hermano. Bueno, E që çuna ka qenë 1000 veta live-in. ¿Tu live en TikTok? Si, mira. Like. 500 persone ora. Ah, muy bien, wow. Tu come ti chiami? Brian, Brian, piacere. ¿cómo te llamas? Io Lungo. Lungo. Ti mos u afroshëm të mua. Unitet Status Amerika. Ua! Pero más por allá, tú tienes que estar caminando por allá. Qa është këty një kështu, Allah. Qa bëhet, Allah. Kërë do si pasa? Por allá no. Qa sot kjo, Allah? Që i shapka të qërë që ambas me vrap. E pericoloso aquí. Amigo, aquí es pericoloso. No es peligroso. Conmigo no es peligroso, conmigo no es peligroso. Unë shkatroj. Qa bëhet, Allah? Qa sot kjo, Allah? Po çuna, San Diego, allá. Estados Unidos está allá. Estados Unidos allá. Ciao, amigo. Çuna. Estados Unidos, ¿dónde? Ese puente es Estados Unidos. Este ponte Estados Unidos? O çuna! Kjo ura është e Amerikës, ajo ura aty. Ma la, non si può salire sul ponte. Prendere passaggio, andare. Aspetta. Il ponte dell'America. El otro, Ah, l'altro. hasta allá. Pero tú tienes que con visa. Con visa, sì. Con visa. Con visa. Con visa. ¿Tú tienes pasaporte, visa? Sì, todo. Però io miro se passo. Ese es Tijuana. Però io non passo ora, ritorno con te. Andiamo a bere cerveza. Ok. Io solo miro, solo filmo. Qual è il ponte con l'America? Quale? Il muro, muri a Ciuna, il muro, mira. Muri americano a Ciuna. Ci vogliono i muri, no a Ciuna. Andiamo, amigo. Ahí es Estados Unidos. Estados Unidos. Poco caminas por aquí y es Estados Unidos. Però non si può passare, non è possibile. Sí, perfecto. Ahí es Estados Unidos. Ahí Estados Unidos. es la frontera. Aquí es la frontera. Ma io posso andare alla frontiera, tu non puoi andare. Ahí se puede andar. Andiamo a fare un giro, fare un video. Ok. Tu tieni il passaporto americano, Mexicano. Soy mexicano. però puoi passare. Ah, no, te necesito visa. Sì, però si può andare fino a là. Un cazzo, faccio una. Muri, aspetta amico, faccio mirare il muro. Lì siamo una azienda in Cobure, Ciuna.
¿Dónde, amigo? Salve, signora. ¿Dónde, amigo? Andiamo? Ma è mucho caminar. Dopo ti offro da bere, andiamo. Come? Ok, amico? Ok, gracias. Tranquilo. Okay. Solo que aquí no caminar en la noche, no. No, En la noche. però il muro, mi serve firmare il muro. Noche no caminar. Grazie, amico. La noche è pericoloso. Peligroso, ajá. Pero en el día es tranquilo. Però, vabbè, io sono karate. Ok. Io so fare un po' karate, però per protezione, so karate, tu kung fu. Però sto attento per il ladro. Però con la pistola non posso fare nada. Ah, sí, claro. Solo esta mi ferma a me. Perché sono preparato. Ok. Perché mi rubano, mira, mi rubarono qui in Bogotà, Colombia. Sí. Mi morderono, sì. Colombia es peligroso. Colombia es poco peligroso. Aquí más. No, aquí no. Aquí es tranquilo. Colombia más pericoloso? Colombia es muy peligroso. Sì, muy pericoloso Colombia. Anche io pensavo così. Tijuana, ¿no? Poi andiamo a bere caffè e comiamo. Poi para Priton. Grazie amico, tu eres bueno. A me mi serve anche una guida. Tu mi fai guida, andiamo insieme come? Ok, es ok. ¿Te gusta Tijuana? You like Mucho, Tijuana? mucho. Tijuana es muy bonito. Sí. Sì. But you living here or the other? I live here. Sí. Tengo apartamento aquí nel centro. Ah, muy bien. Mira, aquí es la línea. Aquí puedes llegar a la frontera, tú cruzar. Hay muchos, 3 lugares. Por aquí, por aquí. Muchos lugares. Sí. Mi serve il muro grande. Ok. Poco cruzamos hasta acá y llegamos. Sì, grazie amico. E poi andiamo indietro, andiamo al centro. Está muy cerca, es por el centro, es muy cerca. Sì. Voy a caminar. Tu eres bueno. Buena persona. Claro, sí es. Como su afrosh un temu a Richie Clark. ¿Dónde está el muro? Ustria Chuna. Cazzo. Por aquí es la frontera. Andiamo, Finale. Si può camminare, sì. Sí, se puede caminar. La buena tarde. Ciao amico. Oh, arrivo, aspetta. Aquí. ¿Dónde está el muro? El muro. Oçuna, ecim çik me like edhe me follow. Na bëni follow të tërë. Grazie amico.
Pero aquí solo por crossboarding. ¿Tú quieres cruzar Estados Unidos? No, solo mirar. Solo mirar. Dopo ritorno con te. Io ritorno indietro. Ah, Non tengo visa ancora, serve visa. ok. Mucho calor aquí. Mucho calor. ¿Dónde está la frontera? Il muro. Allá está el muro, la frontera. Ya muro. Esa es la línea por carros. Carros. Posso andare fino allá? San Diego a Truna. Se può camminare, non è problema. Finché non passi la frontera puoi camminare. Puedes caminar por allá o por acá. Mira, ahí está una recogida. Yo espero aquí, ¿ok? Ma a me non mi arrestano, no. O si tú quieres caminar allá, sí. Por acá, sí. Todo derecho. Escucha, mi amigo. Se io non passo frontera, sto aquí, mi arrestano. Ah, no. Fino a frontera non mi fanno nada. No, vamos. Andiamo, no, non passo frontera io. Ok. Io non passo, tengo la valigia in hotel, Ah, todo, non vado a America. Sto con te, amico. Faccio un video. Es San Diego, aquí es San Diego. San Diego? La frontera. Non è che ci sparano con sniper. No, Solo si tú quieres cruzar, sí. no, io non passo. Andiamo allá, milion. Sí, vamos por allá. Tu e Quna, o Quna, tu është bërë filmi me El Chapo ku i vranë ata filmi me atë të zezën, Anjeza e zezë, si e kishte ajo me polica, e mbani men? Që i kontrolloni të makina me mafioze që i gjujtën ata në makinë. Tu është bërë filmi, o Quna! Fammi fare un video, amico. Los Estados Unidos. Solo un video. Aspetta, amico. Ciao, amico. Non ti preoccupa, amico. Fino allá, amico, tranquilo. Quna! Shpërndajni lajfin. Jemi në Amerika, o Quna! Ciao, posso fare video io TikTok? Non problem per me. Muchas gracias. Ma fine dove posso andare? Mira, sono in TikTok. Mira. No problem. TikTok di Albania. Ok. Però fine dove si vai a che fare filmare? Fine dove io posso camminare? Fine dove? Fine allá posso? No problema a me. No problem. O Quna! Jemi ku është bërë filmi! Fine allá posso andare? No, fine al muro. Grazie, grazie. Posso? TikTok? Sì. Posso fare un video? TikTok. Salve. Sono TikToker. No problem video. No, thank you. But here it's okay. Thank you. Ciao! Viva Mexico, America! Thank you very much. Be
from Albania. Albania. South Albania. Okay. Yeah, this is probably different for you. Can I ask you something? If I'm influencer. Tengo aquí miles de personas en vivo. TikTok. I ask you, here is America, here is Mexico. For people here, thank you. You know Albania? Many people in Albania live in America. Yeah. Many Albania beautiful. Yeah. Thank you. Fai un saluto. TikTok. Un saluto. Fai un saluto. America, Ciuna. What Ciuna? Viva America, viva Albania. Viva Mexico. Jemi me. Thank you very much. Faccio l'ultimo video poi vado. L'ultimo video. One another video and I go. Okay. Thank you. But you are American or Mexican? American, yeah. You are American? Ah, thank you. One video last. Gracias. Un momento. Ciuna, prit për një video të bukur. Faccio un video lindo, perché con vos bagno. Allora. Però dove c'è una scritta, my friend, where United States, aiuto film, United, where? Aiuto one video, United States of America, don't like it, where? Yeah, you just can't come across here. Where? Grazie, thank you. O Ciuna, po iki të Amerika të bëj një video atjete, s'lejohet rrjeta të kalosh rrjetën, të iki në Amerika, Ciuna. Salve. Hey, ciao. TikTok. No, I video. Police tell me video. TikTok. No, over there. Ah, okay, sorry. Stop video. Sorry, no problem, sorry. U të mori dreqi. Mos partiti moja, stop there. Grazie amico, ciao. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you, bye. O Ciuna, shikojni dhe njerë Amerikën. Shikojni dhe njerë, ciao a tutti. Ja Amerika, Ciuna. Ua, si t'ja bëjmë të kaloj andi Allah.
Po çuna kam një pyetje për ter ju valla. Si mund të kaloj unë andje çuna, do kaloj dot e çuna? Unë them që kalon valla. Tu që nga e let me kalu e çuna, tu tregjesh vetëm sistemin. Këtu ka njerëz që kalojnë për zotin e madh çuna kalon. Ja ku është Amerika çuna është gjuna valla. Grazie. Çuna si t'ja bëjmë kalojmë valla. Shpërndajeni live-in të Shqipërinë çuna. Si do kalojmë çuna, të mendohemi pak, të jepim në ide valla. Ta bëj si vojo kursi unë valla. Si do kalojmë o çuna. Si do kaloj unë Amerika, jam në Amerikë, po besohet valla. Po çuna po në i vizë, marrë totu me kartë o gjonë italiane, Allah. Na qoni në i vizë ju të Amerikës, o çuna. Kalon jetë ju në Amerikë, Allah. Na qoni i vizë, Allah. Marrë do të vizë direkt të unë, Allah. Me permesso o gjono. Na qoni në i vizë, çuna. Po mojësina, ndimo ti, Allah. Ure ku është mojësi do të çuna, thristi qik mojësi unë Allah. Unë ndimon Allah, se punon me shtetin. Ku është mojësi u e çuna? O mojësi, hajde na ndimo Allah. Kërkoj asilun e çuna. Po çuna qa asilit them Allah, më përndjekin TikTok. E çuna të kërkoj asil Allah. Po me asil si funksionon ju të Amerikës, o çuna. Po çuna asil politik Allah, si bëhet Allah. Ti them jam kështu Allah, jam. Qojni 1000 veta çuna. Ata qojmë 1000 veta live, shpërndajeni live, bëni like e çuna. O çuna. Vajte mor bur jam në asmërit duan vrasin. Ti them jam kështu Allah. Heci me çuna, qojni 1000 veta, shpërndajeni live-in. Eci me çuna, ik janë dhe nga tërë, po i dhe të lungua nga kufiri. Eci më çuna. No amico che sono in TikTok. Está grabando con... No sto grabando, no. ¿Usted sabe que cobro por eso? Ikara pallosh. Fush tuneli edhe që. Qa duhet? Amico, pa per andare in America serve visa? Serve visa. Io ho passaporto di Albania, però soggiorno di Italia. Oh, no sabré. Non sai. Chi quiero, ja? Pyet pjes policin. Scusa, ma qui non si fa visa per America, visa no. Io tengo documento. Why do you keep coming back over there to me, man? No. You cannot
come over that. Over No, I have passport Albania, Yeah. but I have document Italian. I can take visa here, visa. I have No, you have to. passport. No, you need a passport. I have passport Albania. You have ESTA. I have passport Albania, document Italian. I can have visa. To go through that way over there. Ah, thank Yeah, you. walk down all the way to the end, and then you go Tuas, in. thank you. Yeah? And they'll let you in over there. I have document. This is only for vehicle. Only for car. Yeah. Thank you, Go thank all you. the way down that way for pedestrian. Do i këtë pyes për vizë, mas e marrë vizë quna, prit. Tha që kalon më duket. Vetëm mos flisni e quna. O, për zotit do kaloj, dha. Jam beja klikim për vizë. Eci me like, ata qojmë 200.000. Po fik telefonës është kjo police e keqe. Scusa, ¿dónde si può visa per America? Io tengo passport Albania e carta di Europa. Si può fare visa qui dove? English? I have passport Albania. Look, Passport of where? Albania. Okay. Look, I have document Italian Europe. You got a visa? I want a visa. When I can have one visa here? I have document. No, you gotta go to consulate to get the visa. Consulat. Consulat. We have consulat here in Tijuana. In Tijuana. Thank you very much. I go in consulat now. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Io sono... Grazie, signorina. Po iki konsulata që unë atë marrë vizë. Pas ka konsulat këtu, Allah. Unë s'di rrugën me dalë tani, Allah. Do iki në ambasad, mas e mjapi, do them jam TikToker. Po që